Što se tiče obrta, počelo je s mojim ocem, koji je preuzeo 1958. godine ovu radionu od Kristijana i Kolenka, koji su imali prvi jugoslavenski atelje za izradu finog nakita, tak se to zvalo. Otac je preuzeo od njih, a ja sam počela tak da sam dolazila, igrala se tu pa onda što si malo stariji pa si ideš neke napraviti. Tak, na jedan način, žensko sam, volim se kitit, hvala Bogu. Dakle, završila sam školu primijenjene umjetnosti na odjelu metal i izučila sam zanat kod Stjepana Balje i poslije kod mog oca Božidara Jakšića, koji su oba dvojica majstori zlatari, to kak se nekad to radilo. Između ostalog su još i imali umjetnički status. Danas dizajniram nakit. Ne da ja sad uzmem i reproduciram, nego dizajniram nakit, montiram, to vam je druga struka, i vežem kamene, to je treća struka. Ja sam Biserka Jakšić, vlasnica Zlatarsko-dragojarskog obrta Jakšić.